beka aibe kasa na fe ye de abatwe mu na ye nyina yate ase Vudugah Kpakpaklidi. Okay. Ta bolo mo choni han to chi ha biaga. Vudu an kwenya ma. Okay. Vudu awona do vovovovo. En kwenya vudu anyigbato, kwenya vudu Sokpata. Vudu anyigbato. Onyanga Sokpata. Okay. Yo. Ye enye ye. Okay. Magboba kafa. Yo, ashafo ne empanyufo yamamu akwaba enedensu edeba Kabacha TV so. Enensu ebre edru se yedi yendada jumedia eye amamrefie ena ebe ebremu. Butaya eta jumedia nyina echi eni se emrebia etwemu no. Ehun se ye nananom di amamre amanie eni ahahame edru ena didi juma ehun se esinwoye emretia we die ye renfri amamre no enu nti Kabacha TV edi atu ehun so se o se ye chichi omanum na fe mpanyimfo amu wonim die edifa amamre amanie eni ahahame edru ejuma ho no ye ni wom edi nkomo na afe omo acheche mu di amaye na yensu yate ase na afe ntiase no mu no ye benya mfaso pa edi efremu nti se ene ye o first time a wo hwe ya TV a wo hwe Kabacha TV nia obeya amaye ne se obe subscribe wia na watwen beye suma kakrebi ube se edoma beba o screen ase na afi wa mia edom ni so edi amaye fiti eneko video fufuro bia edbetu yan channel ni so no ni first person na usan beka afi su ya Facebook and TikTok like page no share video no na jai wo comment enfatu o enfamaye na afi mwaye bia ewo ho no ye de sa mwaye no e de amao enen so ya be PM of Vudu region yesa aka openye baako bia ye nini ebedi nkomo obeka ayigbe na afi ya yere ye ho na ya chechemu e de aba twinu mu se na bia ye nyina ye beti ase na afi mfaso bia ewo mu no unsa aka na minsu aka media enu ti ye twa ye ho emretia wa bi na se ye ba ye ni openye na ankasa ebe start edi nkomo o de twa ye sima e ba sisi ha I be to manya humano no. Maya ya Kpakpaklidi ya pasa we garu. I be Yo inti panyimfo ya damase se mwatwen amaya akwaji enkrato aba eninti ye bebo happy openyin ankasa na ye nini edi nkomo ye pese ye di nchechemu baako mienu bi etudwa amamu na monhu se na be ya muntimi koye nia ensese moye ye numbers na egu screen so no se na manu baako egu left ena baako so eda right nia eda left no eye nana ankasa number enti se wo pese wo frɛ nana ankasa nia wo left no na wafa enu na wafrɛ ono ankasa na fe nchechemu bia wo pefri ni nchen no na fe ono ankasa edi ama nia eda right ni die yesremu sponsorship so obi wo ho a opese obeboa yen ewo yen dwumadi a ye di no se dwumadi no asonini na opese oboa yen a number na eda right no enu any sponsorship number no otimi frɛ ono na fe se nia opese ode beboa yen bia no wafrɛ yen so na yen so ya so na afi ye no edi hu enkomo eniti emre na no se ye bebo apen openye no se na mekai no obeka aigbe kasa na afi ye de abatwe mu na ye nyina yate ase togbe eko mi do we zo no cover Kabacha TV Apa nyom ya wezo yo la masasele mi college be wa la masen nyanya la masen nyom ya to sa pepepe okay yo le mi apa de kon fe wona wa ya ji ko yimile abe nkaka pe ya me va ya me pa ba na ne kamele mi te ko le amon fiemba de konwa edon kokoko alabe Christo subo vata amasama be o musala kama gale togbi osio
ya ta mi o mi ko do mi oro kejebe no ajebe mi kple amechichiwo o se de ko wa goma mi ado je kplo ko na ne de ka vale lo gbo mi asun lo gbo na me o le mi akpon ha wa kpo gomeleme ya ta ko mi zole nwodo ta mi ajebe na yo unko fia ne le kple do ya ne wona le o fe do na fe la fia ne na ko daline mi apon kpola no wa kpo gomeleme akpe nyankwenya daroho aholu akpe okay macho kliko aglakpi Christian village okay fuma malema trodo omale okay yo okay yo nti ebusia ye ni ye papa ene edin komo ye bisane ni din wa bo ni din bebi awo ene dwumedia otrem se oye nana ana oye komfo a owo agbozome kliko Christian village eho ena owo CCIT ye ni edi enkomo emiva ha mi kpaba Vudu do le gota edo le ehoma ajibe yakomi ko ehoma tom ta mi ade kuku na chokple mi ko na mi azole Vudu ya le ehoma ko na mi aje ajadodo agoma akpe ya ta mi ajo yo mo nti ahwefo ye di ye nana echi ye remu na afi ni e woni nchen bia no weyi mu edi amaye okay yo nti ahwefo ye di ye nana echi na nchechemu bia wo ho no odi amaye tagwi fifia Vudu ya la fia de nko kai leshi ya dokai na ko Vudu ya ko wana akpe Vudu ankwenya Vudugah Kpakpaklidi okay ta gbolu mo choli han to chi ha biage Vudu ankwenya ma Vudu awona do vuvu o do yo onye nya gbanya ba ka flat chi nya ba o prison okay o chura prison ma mi dona Vudu o vi khona ma la prison ko gbona okay le prison go ma abana ma agoya neja agoma neja nya tepa ya lo ko yi na nya ba e ba nya kenya ba nya jope aro na jago ha kenya ba o re shara dopi o moji ba ta shinchiu o moji ba ra shinchiu na ma emi e pa nwoga no pa nya mana na fa okay pas ba ta hall prisoner okay yo nti ahwefo ye na chem se busuma ewa ha e frenu Kpakpaklidi na dwumedia otimi edidi eni se ase ye di wako prison wa ya se ye mbeli o ye ntimi embeli o ana wo pese uyi wo every prison insemwa otimi di sa busumwe anana esi yenimi etimi di dwumama o ama we free sa ohaw no ana se we free sa prison insensenum ena me bisa ni se enti so se prison na ye di wo tu ye no asem na ye di atu so aye chiw e di call prison no am pass why yes adina e dey na obeye afa ho ana o se nyama bebre wo ho a obetimi aya afa ho e dey ama so na be ya wo so obedi ho e dey free prison insem na mu bibia no gise ofre ono ankasa because untimi ntina prison emba ni ho onim se wo busia ha nti se ubusia ni bi betimi afro no na afre odi chechemu ama sanipa ko na oha wo mu owo prison mu ase court and sem so a otimi eyi wo e dey free sa oha no to bi mi ayide ngo akpe Vudu ka ga wona ashido ikenya ba na ngdra ma ta poni aga wona kpama na virgin be aji ha awoni asora pa manyonyo na o kata Vudu kenya Vudugah Kpakpaklidi awona nana pa adomo kata hayi ko na gbenya ko dashine ko re shara oga pio le ashi chachapa goma baba gadoma amade ojirana na no majebe wo no jira gaka kuyeta o gajim kaba ta o ba ko ma o le jajirande no majebe ma na jira nguma ye nguma jira mo le nka neta o gana ma afi wa do rokole nguma na ya ba majebe o drana na pango ajaba o ni o wo ikanya ba onya ba nyi dramela majebe o dre ajaba o ka rupia ma abia na nata kura rupia nchi abuta mi akpo ba la TV ma aro akpo ma star ma ni ka owo mi po mi bie ba star ni owo emi po e ma ngoga mi ala ni odra la ni gbaje fi ofune e ya fi mi ma ngoga ni
yo nti ebusia me ni yen papa edi nkomo me bisa ne se DMBO na busumi a yesi a etimi eye na o kire mu se ye ka edwade a emu nsema sa busumi a edawe etimi du ehu edwuma pa afin so aware sem so etimi eboa na waware sem so akoyie upe oba awu so a betimi asre nanan nyama ba ko mienu bi na waye e de account na afi se upe ba wa otemi ama oba ama wawo na ena me bisa ne se yemfa ne se oka edwade asem edwade no ye won krofo bi wo ha ebia o ton samina ewo wabra abomu no enye nia obo ade ne de ama o se uba sase so betono no na eno a wankasa wo afa pressure essence o how o pesika e de ahwe uba de ahwe ukunu ana wo yire nti ena wo di pressure koton sania manyama de na obetimi aye aboa wo a wuti sa ana wo sa o how no eno ka chen se o ton ade na ade ni enkoso a nia o se wo ye ni se ana se o ye bibi e wa asase so ankasa na wo sa ade ni enkoya nia o se wo ye ni se wo be ko ebisa wo ankasa ko na ko bisa obi a wonim die edi fa nana no mu nsei no koni ho na ne nkodi nkomo na ka wasem nkyeno na bisa wabrabom obehwehwe mu ama na se one wo stars no ana wonsruma odi ba asase no so no obetimi ebisa hom na wahwehwe mu ni esese wo ye ene ni ensese wo ye na wakacho se na ebe ya okwa ni esese wo ye no na wakoye eno na adi eboawo togbi miazo de ngo akpa naneme wajua ke gawana anyigbanya ikanya ba na protfie aro planyigba fie iwe mara anyigba homla shio ikanya ba na wora shara dopi anyigba mate ashio kamo aga woni pe suba mi anyigba ma owe anyigba ma akoda shinu yo nti ebusa nana ekire mu se asase hu asem so busumi etimi edehun se wa wonem se asase ne eya wudia nkwa dia uba ni nchen a oni nana be kasa na afi wasase a wahwehwe nkofo ayero agi afi wonsem no obetimi edi nana no akasa amaw na waje wasase edi amaw fefefe se wa wuje wo hode se asase no ya wudia nkwa dia obetimi edi hu juma edi amaw togbi makpoba lakbalia pe atama pepo enyifa koliola nkata wala na man apa vajua manye ikanya bana dodoi ikanya ba awo dono la mayela taina naga na nyaba awo donne iyo wane nyaba kafa na dodo na wo dono fi agba to jojo gata gaja nyigba no dodoi yo ocho dono wa maya na cho dovoa apa me to jojo gaja nyigba ajojo gale aji abaja nyigba ka nyaba awo dona ye okay yo inti ebusa mi bisa mi papa se me se busumu a esihin bibi esiso ti se nantwe eti de enti na enu no ese busum no so na o kire mu se ade a ese busum no nyina e kire se odi wasem ba na onu eni nana nankasa edi nkomo emawa na se busum no akodu ni juma wie ama wa ni a wopese onkonye ma so oye ma wie a sa ade a esisu ayese nantwe eti enu ankasa be free nanani so abebo fam anase abe da fam wa hase na enu a kire wo se adwuma osuma no se onkodi ma no wakodi aba enu ti na enu ese hono okay tagbe mi azole ngo de galafia na bia fiena nem kochu nem allo mi azole ngo nana make avia mala abango okay enya ka tutu enya mai okay nana make kafa na aso pa manyonyono okay aso pa manyonyono ikanya ba na yeda so ko cho ajola gbona ri so cho njola gbo na jola gbo ko nla mama nya woni ko atora sopa ajivi una shara la gbo fan okay yo ndi nana ebusia ya nana echirem se busumi a esi ha mi bisan se we so e die na eye na o kire se we die specifically for aware wow
ase wo ware a kakra na wejai aware na sei wokọ wukunu ho a kakra na woni na anya ntokwa obema we ni wo ada na afi weja we suba na weja we suba na weja no sa nkrofo no se o hia moa any friend ne nchen a oba ne nchen na anase o frɛ no se untimi ema ne nchen po na o frɛ na utimi ye nyama ba ko bi e de ema na afi wedi wo hu e de free sa o how no togbi nya always la garoman nkakadesha no male program wo ma mobuna amole apu godo untipa alabe nya la fi alo am la fi Ghana ma atava gbo anytime atadovu amodele agogo atacho moto ava ake wo ya le apugoto leko ha o leka mo le apugodo ha o ga po goma le dona ya o mele bo ape dai ale ko wa fi akpo goma le gbonyenya ba nyatepe no nyebo ba akpo goma le gbonya ajaba nka no yom le ka ko moji yo se ni ka ma wonu wa fi akpo goma yo asi okay ta le fifia me mia twa ba ama ayo ye ama hiene na ba woduna na le gbowore le ke no ga konwa kodola ama hiera mama tafa gbo at that moment apa ya roma mimi ngura shara oga na mi ngura shara o mi ngura shara fiavo afia korura ama ta je ba man no yo if address plate okay yo inti ebusa me kache mi papa se mi de bia se na ye no wo ma muti amana no ni ana omuhu ehia ye mpa enye se ya ye ti ha no ye hu hia ne mu ye se no ye betimi afruka ye se no ye betimi afruka aba ni nchen anytime a ye pe na wo ma omu wa abuchi no omu ntimi mba ene ensanko ochina na esa edi oha eba enuti na me bisa nsano na ochire mu se we dey easy ya dey bia that form keke ni obetimi aye ni se wo ye frɛ no wo frɛ ni number na oni ni ndi nkomo ni bia no ohun ni a ope ani ni ehia ho no ono betimi edi hu adwuma edi ama efri ha na wa parcel no ni a obetimi aye ni se obeji wa address na fe wo de mana oye nkonyani ni wia na afi odi address no atale adia waya ama no na afi wedi ama ne fefefe na mu ade no bedru nchenso a jise wo frɛ no na se na opese wo ye no ana odi dwuma no na odi di dwuma no sa ye da se wanyo aso edi amai togbe mi azole ngo mi atayi te ko bubu apa okay yo enti ahwefo ye di nana echi osi odi yen sanko baby front ye di nechi na yako togbe nana mai ye ke bajua ke galafia ka ba flata flache no nyeba marocho avaranchio okay na ba ya ova ka kura achu akpo ayi wa moji mi woni ka fata flache na makoyi pe nmo akopo la arochu adaola madio. Oh, okay. Yo, inti ebusia nana si busumi jumedi bakwa osen edi ase akwo hu ejuma ene edi se uko baby na se akun esi wo ho a se uwo sa busumi ewo hu a ana wumu a etimijewo efe akun biara ekosu se etu ena ya twen so anase kan kra ebi entumi enkawo nti ne ahia ne se obefrɛ no na afi waboawo se na ebe ya umfa wo ho enkotu ohawo bi anase ukohia okun bi a dachi a etimi ayiwu edi efremu togbe mi azore mu okay okay nti ahwefo yasa abebe edru baby fufo nana eni ya bera baby fufo enti ahansu ode hu ensen eba abetodwa edi amaye togbe nipa be komi ko bado tefa bubu ha apa wajuenya mama kalashi okay ka mama kalashi wana apa kalashi kanya ba kafla taflache ajala viwara ya jala vio ona wapete awura shara yamato la vio ikanya bana ura shara dokpi le vie manyi mlomo no mlonyi za aviko no fafa
anu fafa kaka ngona da kama na ikoja do ele nwa mu pom ya maga awona na pa mama ya wona na pa nma ikanya ba na vani mi we pa nu ko a jamaga viola go meda ko ma bielo le mama pa do na ma de vio ko na do na ama chichio ka fata flachi nya ba anala na yi mia ton ku kona domana ama ikanya ba na ya fira shara ba na la ngu na va na ura shara mi ma nana ka goma samo na va fia mi ura shara woganu. Okay, nti atwafo ye nana ekire mu se musuma ewo ahai dwumedia odi potin eni ewiemu etumfo adwumaye fo no abaifo ne omasefo no mudwumaye fo no wo mo no se wa wo ba hu se akwala no wo ho anajo anopa obedi agro fine anajo de obesu sa aha wadwen amade asanju wo de dade wo na ewo anajo mu no sa nkofo no se wo oha obi sei wo de call hospital doctor say akwala ni hu yo mi ye hu yare bia ewo ni mu a osrew enseska no ewo hospital nkwa saska no fabra anase wo de bra omo chen from na afi beka wa asem fa cho se sei eneye wo ba no na afi omo ni nana anase musumi edawe edi aninu edi nkomo edi amawo na nia ewo se wo ye se na ebe ya wo ba no ho ebeto no na afi nana nankasa achrew na waye afi nsu woma mu wo afumu yare ase fibroid no unse ebi wo ho a enye normal fibroid ewiemu tumfo omo amudi djuma na ajo no omna omudi sa yare no ahye woyem ti enu nso be ko hospital no doctor agbeka so se wo hu ye yahwehwemu ya twa scan still doctor agbeka cho se wo hu yare bia ewo mu na mo ukufia na still ugusu efele sa pains no ugusu experience sa nyama na ni obeya ni se number 9 wa ase on ni da left no ena nana de na srew fa frenana na afi senia opese ubeye anania ubepe se onu onyema sene be obeyi hu e de free sa yare ana ohaw ne mu no na o de atudwa e de amanu na afi wa kirew ekwan a ubefa so enu nkomo ani ena ye ni nana edi togbi apart from enwa movia na fia nana bubualo do gale ya Vudugah ga ko wona Vudugah ka oli amole mvovovo ikanya ba na du poinzin da doma ikanya ba nanaka obiblara kama galon na ye na yi ko jan ba du poinzin ya attack we mi poinzin na raga la doma ni ama o chegbo. Okay, nti afefo Mr. Bisa ya papa se busuma owa apart from abaifo adina okaye anase ewiem tufo yare a omode be manipa asema okaye no fufuro bi sa wo ho a obetimi akasa e de afa ho e de amaye e na o kirem se ade a ye kan se poison asa we di aduane bi e slow poison e wo mu unim se sa aduane na wo ko di ye no e na di sa ohaw no aba wo che wako hospital doctor ka chwa se we di poison ana we di slow bibia e slow poison no osre uba ene se uba ene ochina ni echipe otimi eni busumi akasa niama ba ku bi wo ho a awoso uto ana yedi di djuma edi ama e wa ha na afi nia eya poison e wo woni peduam nyina no etimi efri woni peduam edi ama na wo wedi ho se nia open no number no e wo left se na meka no fa sa number no na fe frɛ na nankasa na nchichemu biara wo pe edi free ni nchen no wonsa etimi aka e de free nchen togbi apa yeke ga wana ba nya ba kafa na vijin ma vi pomu okay ikanya ba aruna fujin aruna mafufomu yeke ga ba no wana lan mi wana na fufu agivi amodo le ha ofofu a veko afagban mi wana mokata na fa gbagban ha mi woni na ma fa fomu ha ha unli gbo mi wana. Okay, yo atwafo nana esa kiremu se uyo obi a wo de nyinsen abo se na junso abo akukoro unyinsen da o abrabo mu awabe solution ni ewo ni nchen
afei so uyo obi a wow anase when insane na wanya miscarriage kakra miscarriage sankrofo no so mu last stop onu nana ne nchen friend no na afei omboa empo se wanyem ana nyinse na ache ewo ho a ewo se ohun ni se bibi esisa ana bibi esi ewo abrabom ewo se ohwehwe mu ntentem se na ebe ya ubede wo ho e de free sa oha onum eno ti bibi ade je se ofre no na one wo e de ho enkomo na fe kwan a awo se ufa so na udi wo ho e de free sa oha no ana sa amane animu no watimi e de ho e di afrem togbi de gali mia funtung la fia me ama do na oli fun kaka mia cho hamada afma okay la nkakabubu madame va na okay yo inti atwa for me bisa say so bibi asa ewo ho a oni ye ebeche e de free sa busum ya o che say nyama ni de ewo ho bebre na so ene de emre no ai 8 amano enunti ya bae no ye hu se nkofo egugu ni nchen a oni won e ba bedi nkomo edifa edwuma odi ewa hanti obi nsu di ni hawaba o se o attend to sankofo no nti obeja yensi ha se na be ya obetimi akwakohwe sa nkofo no nti ye ko ba bi fufo oni ye ebe ba be wie ewo eho no se togbi mi ayire tepa okay ti ye ko Ago hey. Okay, right. At your for I share for say medium yasa aba bedru baby fufro. Yani nana eba to enkomodie ni so. Na so nyamesre en se obaya amaye ni se ene first time I wo hwe ewo maybe I will share Kpakpaklidi TV. Nya best so be yama say obe subscribe to the channel Kpakpaklidi channel. Na if you watching kakra say don't be beba on screen as no amia dom ni so e di amaye fiti ene ko video fufuro bia de beto yen channel ni so no first person na usabeka afi so your TikTok and your Facebook sa apps me ni die nya obe yen say obe like page no na afi wa share video no ya o comment I wo bia no o de ja to say ya send bi sa so a wo de bi sai na afi ye kikaya ye de hu emwaye e de amount nana e de ye asaba bedu baby fufuro and so ansana ye be ko ye nim no be say ye try ye hu sima ye ba na ye ninu eto nkomode ni so yes wow okay nti ahwefo ye da wase se wagibre amayen ama yakoji yen krato aba ye ni nana eto aso edi yen komo no to bi mega wado tefa bubu apa vajuan konya hiniba okay hiniba doyo danyenya ba ka fata fachi opozan okay ma bien ne nka jo afia aba vojuo kata abagban koilo shira ka he ava zo aba blue pon koy mi kon me la ba ausa troin okay la ba ausa fia troin eta ba inkonya hiniba okay yo mi dongo hiniba doyo danyenya ba kafla opotazan marove do trauma ba magano nyi gba ejo okay na va gbo onkon lo mi oganu nya de gbogbo mara la nchi o la ka ke nya ba na la afugodo aruna la ablochi ha ikanya bo potazan of ma ikanya ba only na mi oyo namba la kon la fia mi wa da azamo po nya dira la jio na pogba ji hanti atwafo ye papa asem tiawa oka yesisi a ewa ha ani se ewiase de uni nipa edin kita ho a enye nipa bia ene epe wasem obi wo wa otan ba na de unim se otan na mu ni oka ni se wo ho na ase obi edi wa akobusum so akọ edi wa akọhye busum ni nsanse onkum waya ni bibio wanya ni bibio sisi na amekan no obi wo ho a ohun ye ni tan keke opese okun ede free asase eso a branding chain na fi fa wasem betu ni edwama no obehwehwe mu na afi oni nananu mu edi nsi akasa adintam na waka chom se
asɛm ni se ɛna odi aba ne nkyɛn na afi mmoaye bia nananom de bɛma no ɔno nso ɛdi ama asɛm nananom bɛka kyerɛw no ɛni ni asɛsɛ woyɛ sɛ na ɛbɛya wo bɛdi wo ho ɛde free saa ɔhaw ne mu no ɔno so ɛdi ama afi nso ɔkyerɛ mu sɛ ɛnyɛ Ghana ha kra ɛna wobɛti a wobɛtumi ayɛ adwuma ma ɔsɛ oti abrochi kra obi wɔ hɔ a ɔbɛtumi akasɛm ɔbɛkɔ bosom so akɔ bɔ wudin wɔ hɔ aka kyerɛ sɛ asemesi ɔni Ghana ɔwɔ abrochi mpɛsɛ woyɛ na ade mami ɛwɔ abrochi sɛ na ɛbɛya ɔbɛfrim anasɛ ɔbɛfri asase so abrochi hɔ no oti abrochi kra na sɛ wote ne nka na ofrɛ no na ka kyerɛ ne sɛ bibi sei ɛna ɛkɔ so ɛwɔ abrabɔ mu a ɔbɛtumi atena Ghana ha te sɛ nipa no timi tena Ghana ha a ɔkɔ kɔnfo hɔ sɛ ɔmo nkɔkɔn no ɔbɛtumi atena Ghana ha saa ɛde ayi wo nso ɛde afiri saa ɔhaw no ɛwɔ abrochi nti abrochifo nyina mo nso mo hyɛ ɛwɔ mu bɛtumi afrɛ nana na afei mo ne nana ɛdi nkɔmɔ na afei wabɔ mo ho ban ɛyi mu ɛde afiri saa amania mo kɔ mu ɛwɔ abrochi tɔgbi me anyi dango akpa nanama iniba adomayo eha wona awoni to mo vovovo oji akama gba magaba afian chonchi okay yo nti nana sei na busuma ye frɛ no hiniba eye ne juma me na me bisa se adentina ase busum ni nyina ye aigbedin ba we die eye asantidi na ose jumedi a odi nti na ye frɛ no ahiniba se uti ha na otimi di juma ema obi ewa abrochi no emu oduru pa enu ti na emu di edin no ema no kyerem se niam wo ho bebre a odi sabosumi edi but se na me kai no emre no etia nkrofo wo ho a omotwe na oya ade ama wonti odi ye ekọ bebi fufuro na afi wakoka ehun so asem edi ache togbi mi ata yin dengo okay okay nti ahwefo ye dina na echi wasandie abebedu bebe fufuro togbi mi gawado afia ha nokpobe voduo de ha galafia doya no ko wona vodu ayin kwanya vodu anyigbato kanya vodu sakpate vodu anyigbato onyanga sakpate okay yo ye enye ye okay magboba ka fatafache ye adona ye shiayi ka time o dana nya examen okay na do examen na ma na ve kwe atunara amanchi clear na tora hu na ma clear na ma adaga hukaka ririkwe atanchio adaga hukaka ririkwe atanchio akola fiala awo la nya anyigbaji o lata anna minya me o la ncha minya ngi poma vienya adoma ta epa amachili ikanya ba miako ado adomang ikanya ba angma la nchina ma odogora la nchini okay amada habia atabia be enenya na ma be adona no do odogo ama le examen alo ama dogo le examen ekona ha ma ko vana amajide nkai jo afi ne ba hu ko adali nana mai ka fatafache ye anyi gbajinwe ikanya mia togbi o yo okwedari okwedara protection okay ikanya ba para mia kata miang kaka na madogora do nwinto dio okay aha do nwinto e kana jibe ojeba majiba na dogora dio na madogora do nwinto ma na ba dogora ba time jina ko e na pa jeshima o baba gaji o okay nti ahwefo yene nana edi nkomo nana abo busuma ewa ha wabo ni din megide se wo so wate edi na oboye no na ochiremu se sa busum we die ni mu odu kaka ana ni hunsu ehun kakra ni ewo mu ni se sa busum ye ya opia najo nti ya ye pa najo pie no ha yenso yen hye no so na ni ewo hu ni se ono opia anajo na se onini ehia otimi ma oyare na yare no ebe ubehu awo body wan kasa wani behu se sa yare we na busum no ede amount na mi bisa ni se adenti na onim se sa busum otimi pie na onini hia anajo a otimi ma yare bi se
a wakoji asadi abetu ne fie anana so ha si ana waka chem so o enye boni nti ene ewo ha protection nti ene wo ha na ne ewo mu ewo ho ani se nsana ube pia na adwo ni ne be hia obe ma sa yare no anase obe ma amane bia oha obi no na kire se wo na wo pie anajo no pie na wo pie anajo no wanfa adwempa evampie odi boni ene hia utima odi pie ye nti onu hia wo kwanso no o se o stop you nti kwan obe fa so odi be stop you e niama on pese wo be kwakoye ana boni a wo kwakoye no ebe sei e wo kwanso nti ene o hia ama sa yare no se na ebe ya wan ko anko sei niama e wo kru eno nti ena e wa okitogbi ka amoyo la poma ye onya Vudugah ba ele Vudugah awona ya ko wo ha no dogo nama abale nya fo ya le gbo wa na ko dogo tamovodi le susuma na odogo ye opele odogo a agblebe ye nyi ho ye vie we pele le donta ya da shin wa lo ko nya bu susu vodi le amadanwo ko dogo na odogo ya ye ha dolele ma chogene nyata pana manya susu nyare kamala sho nya susu bara la shi ko alaga nyo jabe wa wona mole gota awagana ma ya okay yo aha enti ka wonto yes nyanto hamala mana manya ba susu bara la shinya afi madogo ikanya ba mabe bu susu bara ma novinya bu bara nwa ajaba olanya nto ha okay yo enti afia for me bisa ni se ya fani se mi ena me wo fi amenini edi juma ewa ha menim busum yi menimi a otimi ye ena busum ni sun nim se menini ena ye juma sisi a ye wo ho anajo mepie mi wo adwenboni ewo mitim ena me di pie ena ma pie ena afi meni busum no abehia anso busum no be ka se o emi kwasi dia na mi kwa me die oni mi na ye juma nti o sha mi wo kwanso ami wa adwenboni obeja mi ama na ko anania oye mami oye ma obi fufuro e wa abontin wo ma ne yare no obetimi ama me nso yare na si twa we on dia gokra onimu obi awo na brabom se we ya madamfo ana we ya me papa na we ya me mami dabi eni ho e ma ne sa ono ankasa wakoji musim no abesi ho no opia na adwo na adwenboni wo ne tim na oni ni hia wa abontin a ade ode be ya abontin so nenu ode be ya ono ankasa eno nti ena owa ha enu komo ena ye ni nana edi tabi ko nyatwa ba nyatapa ma po mevi ojode amadaji leguta amadadu yo pele odogo yo ko dolala mania na ama kumuma okpoba o amaya idogo player ye ko nyo na de ya overgbore data awona ne amama akpo de dollar man o matawe ni wa na matawe no won ye nanaga ovepa tobiala aro wajanye gbatola manya chuchu ba ye wu de domara aji afi ma na nyo fia e o gamala ni okay yo nti afia for me bisa nana se ye fa ni se ampara mi mepie mi wadwenboni wo mitim mepie mini nana yakohia e wo kwanso ama wa ma me yare but mi nim se ono na wa ma me yare no afi ma ko hwehwem wie ye no me hu se nana na ama me yare a die na me nye ana ono obetimi asa ayemi afrisa oha no na se ai obetimi eyi e di afri no mu na mu no gise oni nana kasa gise okohuhum na obisa nana no se ampara se asumesi asema okay una odi yare na manu ana una odi sa ohawe atuni so a na se nana ni jitum se ai na menini shaya na jona oko bebi o wadwumboni se o BBC na medi ade ni emanu se na ebe ya ontimi nkoduru bebi a oko obetimi eni nana akasa se nana ni jitum a obesre no na afini esese woye na oye afisa ohaw no mu oninu edi hu komo na afi hu so wati hu ase na waje hu edi afisa amanem togbi mi ayi dango mbubu ala do gale do le han je awenya akpama okay okay yo ta togbi le egba fa wona mi jibe mi akọ egba fa wona cover onu ewufe ta enyakpo alo do gala shona jibe agbla na mi o so mi gbona na mi asro na
akɔtɔ kɔkɔ de miaƒe dekɔnu akpe ma gblɔ be nyateƒe dekɔnu nyui aɖe wònye eta mía tɔgbuitɔgbuiwo woxɔ kɔ da ɖi ɖo ne ɖo ma nye nenema o nye ma ka ɖe dzi be tɔgbuiwo axɔ nene ƒe numa akɔkɔ da ɖi o enya kpee ko nye be mía dekɔnua mía kpɔtɔ eʋevi ɖe sia ɖe alo dukɔ katã ale dekɔnua me ɖe asi sese akpe. Ok, nti ahwɛfoɔ me yɛ nana yɛne ne awie ɛnɛ dwumadie no yɛbisa no sɛ asɛm bi ɛwɔ hɔ a ɔbɛtumi aka kyerɛ yɛn sɛ yɛyɛ nkwala a yɛba yɛsua amammerɛ no yɛtumi asua ɛde firi ne kyɛ na ɔkyerɛ m sɛ amammerɛ no ɛno ɛna ɛsɛ sɛ yɛkura mu because yɛ nananom no na ɛnyɛ adwenbɔne nti ɛna ɔmode bosom no ɛbaeɛ sɛne ɛbɛyɛ a bɛtumi abɔ yɛn ho ban na ɛyi yɛn ɛfiri ɔhaw mu sɛ yɛkɔduru biribi na sɛ yɛn ho kyerɛ yɛn a wokae wo nana wo fie na wobɔ ne di a ɔtumi agye wo afiri wo nsɛm ɛno nti ɛna na saa bosom yi ɛwɔ ha na ɛnyɛ sɛ ɛyɛ bɔne nti yɛn a yɛyɛ nkwala na yɛba no yɛnsua amammerɛ no yɛmfa yɛn ho nto hɔ na afei yɛne nananom nkasa yɛne nananom no ɛkasa na sɛ yɛkɔpia abɔnten na yɛn ho kyerɛ yɛn a bon dia mutimi ɛyɛ ɛfiri saa ɔhaw animu yɛhu sɛ yɛ nana aha ne license ana ne certificate a ɛkyerɛ sɛ ampara wagyi adwuma ne dwuma yɛ ana abaya gyi ne dwuma yɛ ɛde atom no ɛno ɛna ɛbɔ hɔ a yɛde yɛno ɛhu tɔbi nkwe amoko amiaji be na gbugbaga yo nko abamadelia do mai meje program akpa nyankwenye daroho aholu akpa macho kliko agble Christian village ama na vabe daroho aholu akpa jinko Christian village ma kona pogala ko fam okay yo akpa mi ajibe na yo telephone number na masama anya be number ya towe o nyanya pe akpa nya telephone number nya 0248 0248 91 29 08 0248 91 29 08 akpa okay nti ahwefo yebeda wasese wajibre ama wahwe na afi yede yadwumadie no aba awieye sene ameka no me say subscribe fama yen o subscribe ya na watwen sima na afi video fufuro bia yede betu your channel no so no usa aka wo any first person na usa be ka afi so ye wo TikTok and na Facebook like page no o like page na afi wa share video no e dia amaye o share video no wia comment I wo ana wasembisa bia opese odi tudwa fama yen no wade asembisa no atudwa se ne be ya ye betimi akenkan wi ana ye de hu amoaye e de ama edi amegi so eye nakote Solomon Sunday anso se ye besa ahia biom no ye ne nananom akramo ye ko da fufuro mbeti ase mbesa ate ye nka biom e da mase bye bye.